Ko su bili nalogodavci i počinitelji atentata kojima je UDBA uklanjala protivnike jugoslavenskog režima? Donosimo svjedočanstvo Nikole Štedula koji je preživio pokušaj smaknuća 1988. godine u Škotskoj. Nikola Štedul, rijetki hrvatski emigrant koji je preživio UDBIN atentat koji je na njega 1988. godine u Škotskoj izvršio Vinko Sindičić. U to vrijeme predsjedavao je Hrvatskim državotvornim pokretom, a njegovo je ubojstvo naručila Hrvatska UDBA po nalogu Centralnog komiteta Jugoslavije. Sindičić je u njega ispalio 6 metaka, ali je zahvaljujući intervenciji medicinskog osoblja uspio preživjeti. Atentat se dogodio na 10. obljetnicu ubojstva njegova suradnika Brune Bušića. U studiju pozdravljamo Nikolu Štedula. Dobrodošli u Studio 4. Dobro, hvala lijepo. Gospodine Štedul, dobro jutro. Evo, možete li nam za početak ispričati detalje atentata na vas? Kako se to zapravo dogodilo? Da, taj sam tehnički detalj, to je već dosta poznato. Dakle, ja sam izlazio ujutro van na šetnju sa psom kad je došao uz mene auto koji je stao i kad sam ja sagnuo se upitati je se izgubio u toj ulici ili traži neko mjesto u bližnjim ulicama. Kad sam se sagnuo, on je samo počeo pucati. Ja sam vidio 2 bljeska iz prikušivača i onda sam... U to vrijeme nisam zapravo osjetio nikakvu bol, niti bilo što, osim što sam se dezorijentirao, jer su me pogodili 2 metka u glavu. Ali budući da sam se sagnuo, metci su prošli u ovu prazninu koja nije oštetila mozak. I na kraju kad sam pao na zemlju, onda sam došao k sebi, k svijesti ponovo. I onda sam tek saznao o čemu se radi. Dakle, došli su, kao što su inače dolazili UDBINi agenti, da me ubiju. Sindičić je kasnije uhvaćen, dakle, napadač je poznat. Da, on je uhvaćen i to već je bio otišao do Londona zrakoplovom, ali stijekom ovih okolnosti koje su se tada dogodile, da je susjed zapisao njegov broj auta, policija je odmah ušla u trag preko agencije za iznajmljivanje auta i uhvatili su ga u Londonu. Vi ste u to vrijeme bili predsjednik Hrvatskog državotvornog pokreta. U Jugoslaviji su tvrdili da ste teroristička organizacija. Koji su bili vaši ciljevi? Pa u osnovi naši ciljevi su bili nezavisna država Hrvatska. Dakle, prije svega tražili smo da hrvatski narod ima pravo na samoodređenje. Ništa drugo. Nismo imali nekakvih drugih specifičnih zahtjeva osim toga. Tamo smo imali organizaciju koja je radila na promociji toga cilja. Međutim, to što su oni nas optuživali za terorizam i za fašizam, to se zapravo, nažalost, događalo jer su oni trebali u emigraciji nekakvo strašilo s kojim bi ovdje ukorili narod da mogu dalje držati pod kontrolom u tom totalitarnom sustavu i čuvati Jugoslaviju. Međutim, vidite da se to danas događa i ovdje. I ovdje se naglašava kako se vraća nekakav fašizam, ustaštvo. Ja sam tamo živio 35 godina u emigraciji. Sastao sam se sa 1000 ljudi iz raznih političkih opredjeljenja. Nikoga nisam tamo sreo koji bi hvalio ili se zalagao za fašizam. Pa i ustaše koji su stvarno bili ustaše u onom ratu, u prošlom ratu.
niti od njih nikada nisam čuo nekoga da bi se zalagao za fašizam. Ali eto ovdje danas imamo tu situaciju da nam se uvjerava narod da se vraća nekakav fašizam. To je grozno. Mi živimo u situaciji gdje smo pod stalnim utjecajem laži, propagande i ja ne vidim kraja tomu dok se ne počne govoriti, recimo kao u ustanovama kao što je vaša, ne samo da se sluša jednu stranu, nego da se upriliče razgovori i jedne i druge strane i da se dolazi do nekakvog, ja ne znam da li se može doći do kompromisa, jer su to dobro utemeljene, utvrđene uvjerenja ljudi koji s jedne strane, to se sve zavisi gdje su u onom ratu bili, na kojoj su strani bili. I to je tako učvršćeno, uklopljeno da i jedni i drugi drže. Vi ste se dakle zalagali za samostalnu Hrvatsku, ali to nije tako doživljeno. To naravno nije tako doživljeno. Nažalost, naša je Hrvatska sada još uvijek samo na pola država. Ona ne funkcionira kao stvarna država. Zašto to mislite? Zato što je većina ljudi koji su iz onog sustava prešli i zadržali pozicije u ovoj državi. Recimo, uzmite na primjer pravosuđe. Moj primjer u pravosuđu. Ja kad sam došao ovamo 1993. pokrenuo sam, to pred 23 godine, pokrenuo sam postupak za traženje naknade štete za ono što sam tamo preživio. Protiv Sindičića, jel? Da. Kakav je rasplet? Taj rasplet još traje. Taj sudski proces nije još završen. Već 16 godina traje samo postupak ovrhe. Zamislite vi to. Ovrha bi valjda trebala biti gotova za godinu, 2 dana, ali ona traje već 16 godina. I unatoč tomu što smo mi isticali, moja odvjetnica, ne ja, da sutkinja pravi brojne pogreške, brojne suprotnosti u onom što govore odredbe zakona. Jednostavno ih prekrši i nitko na to ne reagira. Ja sam pisao i ministru, ali ne. Je li istina da je tadašnji ministar vanjskih poslova Budo Lončar pokušao spasiti Vinka Sindičića? Ja imao sam sigurne informacije da je on dolazio 2 puta u London, razgovarao tamo sa onim tadašnjim ministrom vanjskih poslova, Douglas Hurd je bio tada taj, kojega je on dolazio vidjeti i pokušao je zaustaviti da do postupka ne dođe. Ali nisu mogli to u Londonu to nisu mogli ostvariti zato što je postupak bio u Škotskoj. A Škotska ima posebni pravosudni sustav. Tako da oni nisu reagirali na njihove. A tko je naručio vaše ubojstvo? Pa to obično ja ne mogu vidjeti nikakav dokument. Tražio sam nekakve dokaze, ali to je radila, dakle, onaj odjel za sigurnost, sam vrh. To su oni uvijek odlučivali o takvim slučajima, da ako se odluči nekoga likvidira. A onda se to prenosilo naravno na republičke službe, UDBA, koja je onda bila operator koji je to odrađivao. Vi znate puno i o slučaju Mire Barešića. O čemu se tu radi? Vi ste išli u Švedsku, ne biste li ga spasili? Miro Barešić je tamo bio na štrajku glađu i kad je već došlo do 54. dana štrajka, on nije uzimao hranu nikako. Prijetila je opasnost da će umrijeti. I onda su mene Šveđani zatražili da dođem tamo, da ga odgovorim od toga štrajka. Ko je bio on zapravo? Miro Barešić. Pa on je pripadao tim grupacijama u emigraciji koje su se smatrale
ekstremnijima i koje su mladi ljudi koji nisu vjerovali samo u naše politiziranje, nego su htjeli nešto i konkretno raditi. On je bio taj koji je išao zajedno sa Brajkovićem u ambasadu jugoslavensku gdje su htjeli ne kidnapirati, nego ga zadržati kao kako se to kaže? Taoca, da. Da ga zadrže kao taoca, toga ambasadora, dok ne pustiju ljude ovdje koji su bili osuđeni na smrt. Kako su se Šveđani ponijeli u tom postupku? A oni su se ponijeli tako da, jer su bili pod velikim pritiskom od Jugoslavije, da su pokušali napraviti nekakvu ravnotežu između onoga što su znali da Miro Barišić nije, a optuživali su ga da je beskrupulozan ubojica, iako je on ubio ambasadora, ali u samoobrani tamo. Međutim, oni su sve to znali. Ali Jugoslavija je pravila takve pritiske da su na kraju ipak odlučili njega suditi na doživotnu robiju, što je bio iznimka tamo za mladića od 21 godinu. I koja je sudbina gospodina Barišića? Koja je sudbina? Kako je završio? Nije umro u Švedskoj? Ne, on je ubijen ovdje u Hrvatskoj kad je došao 1991. godine da se bori u našem Domovinskom ratu. On je tu, još nije raspletena cijela situacija tko je tu odgovoran za njegovo ubojstvo. Dakle, i to je završilo pod nerazjašnjenim okolnostima. Kao i mnoge druge stvari, da. Vi kažete vaš sudski postupak traje od 1993. godine. Je li itko odgovarao do sada ili barem postoje sumnje indicije da će netko odgovarati? Pa meni je sudski postupak završio 1997. ovdje. Dakle, dosuđeno mi je pravo na odštetu. Dakle, od ubojice koji je takozvanog navodnog ubojice, jer nije me ubio, ali za pokušaj ubojstva. Međutim, oni su uzeli u obzir ono što je bilo zaključeno u sudskom postupku u Škotskoj. Dakle, tamo je on bio osuđen 15 godina za pokušaj ubojstva. Je li se došlo do nalogodavaca? Je li netko od njih odgovarao? Ne, ja sam ovdje podnio tužbu, krivičnu prijavu protiv Perkovića, za kojega sam dobio dokaze ovdje, došao do informacija da je on bio taj koji je organizirao ubojstvo i da je on poslao zapravo Sindičića u Škotsku da to izvrši. Pratite li vi sad ovaj slučaj u Minhenu, dakle, suđenje Mustaču i Perkoviću za ubojstvo Stjepana Đurekovića? Pratim. Evo vidite, to je još jedan dokaz kako naše pravosuđe. Ja sam 1999. podnio tu prijavu protiv njega. Nakon 10 godina su mi rekli da nema nikakvih dokaza, da oni ne mogu povezati da je on bio u bilo kojem smislu kriv za pokušaj ubojstva na mene. A eto, pustili smo na kraju da to rješavaju Njemci. Što smo mogli. Dakle, naša pravna država ne funkcionira. Kakav je bio vaš odnos sa Franjom Tuđmanom, prvim hrvatskim predsjednikom? Moj odnos još nije bio dobar. Kad sam došao ovamo, mi smo pokušali, utemeljili smo pokret ovdje, preselili ga iz emigracije ovamo. I nastavili smo isto politikom jer smo smatrali da je Tuđman bio pod pritiskom od bivših struktura, da će, i pokušavalo se na neki način dogovoriti o konfederaciji. Mislim da vam je to poznato. Mi smo smatrali da je to jedan opasan put, da bi od toga ne bi bilo ništa, nego da bi ostali dalje u Jugoslaviji. I on je sa mnom surađivao. Ja sam njega mogao vidjeti kad god sam htio
Koja je bila točno vaša uloga? Vi niste nikada bili njegov savjetnik? Ne, nisam bio nikada savjetnik, nisam tražio mene da se uključim u HDZ i da preuzme neku dužnost, ali sam ja tada njemu rekao da ja ne mogu u HDZ jer tamo ima ljudi koji su jednostavno suprotni onomu što mi zastupamo.